сатавата соқ дегиттер таланна мындыр өйдәқ, онна илилергер сатабылла жону кытары білсейтен сағалыр. Баргытыгар үтеу күнінен бүгінгі бері ұтачты мен Айна Романова, оператор Андрей Осекретов. Бүгінгі береге беге ғылжытты кәлдебет Лука Вознесенскай аяр тутар мастерскай егір. Лука бұқұрдық сумкалары, оны да арас оңғықтары тірейінен истенері бет, тірейінен тегері бет. Лука, үте хассардана. Здравствуйте. Жа бұл мастерскайгын қахан қасыллаққа арайбық кыны? Мастерской рыбыпут уже почти усил было. Бастаки мастерской был Краснодарга халды бута. Iki жыл болды уже манда Якутский рыбыпут уже был үс мастерской бут. Ота арендалаңгыт. Арендалан. Арындақ кетте. Бастаки оңғығын қанды кетені? Кошелек олар будым. Ол икетегенче уантахлака. Антон уже постепенно олар керем бар будым. Каракарала. Антон тоханаттан бо терейнен жаркын сағалатын. Қайдақ идея хакери бите. Ол мен фотографты хиджудым. Ата кунерейское творчество кирен хал будым. Скраббукингдан занимаюсь кан хиджудым. Ну албахты вы хиджу подкаргамен ката. Он ол тоха хаян потихоньку кирсамет докторы. Обложки на паспорта, и где кроме он хаян кирен бар будым. Сағалатын. Ота каракай тоқтан хағалатағаны. Бастығы оңғыққын тоқти ханатын бастан оңырын барыңын. Вот для новичка он на юрметах кихахин нормально диханывын. Еще дихатам будет один. Антон, бән юреметін ду, әбетер туғара мастер-класска хыджанын юремен ду. Пока мастер-класстарға хыджалик бін, атақа сұнам тоқтан интернеттен көрін юреметін. Видеолары көрінгін юрендағанде. Жа бұл мастерскойгар, оңғықтаргар қайдақ терейнен тұттағыны? Основном барды итальянскайдар, французскайдар, российскайдар ме балдар, но основном барды перевозной кожатын тұттауыд. Крупнорогатый скот, корейстен. Жа тоғатыннақ болар емелік терей? Основном теснениятан, онда толщинатан туттар бітер кошелекка, например, атын кожа барар, сумкаға атын кожа барар, деп көрдік. Антон бұл қара терейнен оңғылды бұд тоқтар, оңғықтар, тоқ терейнен. Қамнық дойдық терейнен. Бұл балар бола итальянская кожалар, бұл қара тоқтар. Бұл балан французская кожа, бұл итальянская кожа. Жа оңғықтарғар керекқа. Бұл тан кәпсиян ағылыр қаулыға де, қайдақ бұл маңды күрдік қалып сумканы харағаны. Самый бастан макетін оғырабыд, потом лекалатын. Ол лекалатын кәттенті самый раханы уже Ариян көрдір өққа, маңды көрәтшігір бітігер. Маңды күрдік олыс тұпсағай көстеуләғ, оныттан нұчылый тәқі аккуратнай деққа қоп күрдік сумка. Бастан оттан макетін ұғылан баран лекалатынан бұғылар бұғылға де. Онтан Потом уже покраска-то, тигайна, альбахана. Краскаланар, да. Бутохтара барта покрашена. Катылар аде. Онтан бу мастерской гар каскеге отан үлелири. Легин төт кихебет, төтпет. Төт болын үлелибет. Өші жонда коллектахтар, әлбидбит болы. Хакас кирер. Онтан бу тухтарга керекка үлелир мистелерге дек кача. Кәпсән хағалыққа, бұл маннаттан оларар кеге тұғынан жарғы? Бұл манна сонам дизайн оғырабыд, разработка оғырабыд, упаковкалы бұд, гравировка, сұрықтар оғырты бұд. Кәрдерюққа, гравировочный тұқтар тұралар бұғлақты, көрдік бұны. Анал станоктар дек қаду? Аппараттар. Аппараттар. Манды көрдік гравировкалан тақсарда. Инициаллары деген манда сурия бут барды. Антон бу мандык аппараттар хантан олагыты бүйеге корапытыр атылынар ду. Саха хергәрәчә булар икән манда. Ата бу арда заказдан бу доктор бут. Антон ханнык саптары туттаганы. Саптар бут вощённый полиэстер, раз фирма. Мана основном китайская фирма. Китайский этот самый топовый нитки. Мана была натуральный лен. Мы сидим фирма. Была китайская уже более стандартные идут. Вощёный. Бортовощёный. Отан арасың хоктарга арас тоқтар сөпті бәлдер бұллады. Оны томбо үчі байы упаковкалан тоттар әревеккен хакастаргын. Барты упаковкалы хаты өт? Мен кардық мінеттен минимализм
өттүнен бүгүн. Ага. Ну, больше ордураҕын того, ага, без ничего, ну, без лишнего, им бартын огорахаты вот. Сөп, онтон халгы баран хиэкка. Манна Онна туттар терелдерин тугунан кепсик. инструменты, малое количество. Была на установщики фурнитуры. Фурнитураны хайыбыт, бу быхтарбыт, бу пробойники бастан тигехбыт, не бастан пробойникнан дыркалыбыт, потом уже по дыркам шьем. Илинен диге. И барды динен тигевит. Ага, онтон олбра элбаха газ киддагана. Илинен тигехин отон беремени эрейер буллагади. Ну, если люди заказали уже, он уже бартын динен тигевит. А так оптовые заказы, корпоративные заказы на машинках можем шить. Ага. Онто бу хайдах сытылыгыты бахтаргы. Бартын вручную сытылыбыт, бахтары. Пробойники сытыламаттар, они уже заводтан манда келелер. Они сыпаваттар уже. Хангаттан атылхар. Битти. Ага. Ну, еще биде да аны сыпылик. Да. Үс сыл болда детинде арымытым. Тон бу станокка тохтары. Детальдары кыры. Да, кнопкалары турарабыт, фурнитураны люберсе деп көрдүк канаттары турарды манна. Так диктан манна линейка хаяндагына да. Бу мас линейка деп каду чабутук. Бу форма, бу баланы сумка клапанын крышкатын формалан тахарар бутыгар, либо кошелек бу тугут загинайся канархерин. Ами манна формалан бартын келейди бит. Все, потом бу манна лелирки. Ту манна сондан быхабыт, маленькие детали, детали краскалыбыт, тебе көрдүк маны. Барты краулени барты манна горабыт. Бу тон анал тохпула. Бу мат, доска, да? Мат дедер, да? Ага. Мат для резки. Сөп. Антон, да, бу манна мен көрдөх піне урукку терил турар боласти. Бу манна. Советская тохася. Бу манна бастан дыркалар ортубут. Ну, всякие пробойники, тохтар бартан самый тох тестах лени бартан манна горабыт, чтобы людям не мешать. Вот она заглушает звуки. Ага. Ото бу терилген хантан быкны. Бу маны дядям бербиде, вырахтабита, кене хадбах бай тохтарда. Бу маны бәм булан бутым, атылхан бутым. Бу туспа турар, да? Бу туспа турар, ага. Маны көрдүк. Бу маны тон Манна мематта, бу дугар сая, что пробойники аджапату кин көрдүк. Тон харыстыр буллага де. Ага, дядян учана бу маннык тугу булан берде. Вырахтабита. Такене жарктанар да, ян көрдүк. Мен көрдүк жарктамат, но кене темиринен хайхатыр билген. Оханар. Темир тетвер. Ага. Ол оныттан өссө мен көрдүк бине албаха гастарга тохтар туралар ди, истенер масыналар. Ага. Истенер машиналар балар. Босоном оптовые заказы быки машина тегебит. Бу обязательно то бу утончитель кожи к краю. Чтобы края тохтара урестарген чувайда кастутерин тонко нахамиш көрдүк кастуатыр. Билик кытыйдан учагына чарахардан. Чарахардан хайыкта. Тигерге үчүгөй болун кына. Ото бу маннык улухан багай терелдери ханнык фирма ордугуй, ондан сыната теха болары. То бу именно бу Аврора, бу она в Якутске отраслопыт, Якутская отраслопыт, около 60-70 тысяч. Бу машинкалар бартан көрдүк ахтар. Ага. Манатылылар эбит та. Манатылылар, ага. Ага. Ондан бу улухан тохтарга аналлах истинер масыналар болар ди. Промышленный уже. Ондан тохтехпен хэви. Бу оңхоктаргар керекка косметичка, ондан каз бидди хардыта хайдах оңхуллан таксары. Самый бастан, опять курдук, тугуну разработкатын варабыт, макетін. После этого лекалтын уже тахарабыт камага тахарабыт, антон кожага уже быхан керен барабыт. Но бастан бихи кош картонунан варабыт. Бастан проверка курдук варабыт. Тиген, хаян, барта машинкалардан бартын тигебит, турган хавыстык. Барта болдубытын кенне уже начинаем кожаны хаян. Пробный оттан тохтлар болмади. Пробный курдук. Вот сыната чепчики болан оланук хайыкта. Чепчики, но не настолько чепчики. В сравнении с другими кожами, чепчики, а так бу кожалар тагырген тох. Ну, чепчики болар. А так просто голос кожатын бас сынага, онда курдук кожа ханатын курдук болан таксар. Кожа ханататтан манна келейтигер, жакускай корка келейтигер сынатыгар оксорду. Вот сыната хайдах болар кене угунунан кететинен позициметр атланар. Шкурами ханда быгылыбат обычно. Ну, редко быгылар. Чосылайды кадар. Хайдах бысбыттарынан уже заводка. Ото ортоханата хайда хас болары? Ортоханата
российский кожаларга сүрбе отут соковой болар за дециметр. Бу итальянская кожалар бу пола. Бу кожа, например, толгон соковойдах. Бу олдаган 120 рублей стоит. Бу Алпор фирмада кадр. Бу итальянская, бу французская. Перепутал немножко. А тут хал хам болар икене, атон колбра ынах тириде болар буллага ди. В основном тох шкура гарантылар. Ол 180 дециметров им курдук болар. Оны уже тегүллүгү толсена. Тачаны бир улахан рулон орто кәмелен агыс инте хинче курдук. Он примерно на курдук болар. Онча, плюс-минус на курдук болар. Ага. Сөп. Күнде көрәчүләр бит санатабын биһиге агас эфир гөлели бит. Бу көһә караңга таксан турар WhatsApp номерге бәйгыт ыйтыларда оны иҗиттердә булахытны биһиге суруян келин. Манык кене иптер. Лука то хиделәге хантан төрүттәге. Мен барам бәм бу секундка монета рабитим. Вот. Тохирахтәге дебиттер. Тохирахтәге, да. Ну, верно, хаҗибудым. Ну, пока приостановил банковское дело. Это творчество тюнен бардаган ди. Скрабокинен жарктанын дейтин, картскага төһәрәбин дейтин. Сөйталар ите көрдөрбөт сумкатын курдугу төһәгә тигәлләре дебиттер. Онна именной гына гравировкалырду. Бихел соннан барты индивидуальный заказ алырбыт. Клиент пожелание тыннан. Бу каны чөйдүк угунны көрдөрөк каден көрдөхөллөр. Арыган көрдөрөккә. Да, именной доктор бардын алырбыт. Обычно мандан гравировка инициалларын, суруктарын тахаралар. Барта индивидуальный заказ болар. Тугу барлар дактарын сепкенер харсканы көрөндөр. Застёшкатын атын огороктарын сеп, угун огус размердары деген бартан да көрөбүз. Бәяләрен багаларынан булади. Бу угун ручкалах. Бу именно угун ручкалах атак маны карахаус это. Бу клиент багар бата угун ручкалах вместо длинного ремешка. Онтон бу эфирга биге эн оңоктаргын көрөн тахарды бут самай улахан үлен оттон эти акканаллах сумка болар ди иккеттүлөр. Ол тугунан кепсиякка ким хакастатай онтон ол сентрехини хакастияны бу. Техер оңорду бутуй. Ким закастатын точно билбеппин, а так подарок закастава, жената закастава. Ханагара мана чугасты сахай, якускатан чугасты дайдыттан закастава. Улахан это. Улахан элете да. Бастыкабын неге горбудум. Ырахан хагысыта барта вручную тегилде бит бидде машинката хактыгы да. Тохтиритине. Барта нахтиритине. Crazy Horse фирма. Фирма болду кожатынан. Онтон бәнеметтон интернет системиттен көрөнгөн оңордогонди. Тога сентрехне хакастыр киреллери үксүн тугу оңорогой. Ну битек битен ювелирный компания, которая лежит совместно. Тох аттугун орбут былыргылы музейге ентер хаҗыбыт сидушката барбатта он такой ногор хаҗыбыт нол самый интересный было верхан олох былыргылы харската мин бартны буттара ровно курдык кырмада хагана тахар буппут то бу кёха кранга эн оңоктаргын көрөбүт бу кара сумка тугунан кепсеккади бу эркиге сумката кара эр оңголан таксары сумкалар бут примерно. Если огора хаджу полах потом уже 3-4 дня оголан тахкар уже. А так если макета инсох полагана больше недели болар. А так люди бывает что очередь которалар и нанкатехеллер регенде курду. Смотря от очереди. То быхак кынын өссөңөр ребиккенде. Быхак кынын эме отох массовый рачык бут. Онтон хагаски дана. Оңорон була. Онутта биле жактар кетер маннык курдах кыргый сумкалары. Онуттары бие обычно по сезону хаебут. Халан сыла харгаргар бу времяга огоран тахарачык бут обычно. Оны атылыбыт онуттары. Тон телефон угар, карточка угар. Аллах курдукта. Кара сумочкалах, телефон, паспорт, кара документтары ген куртылык кахап. То ухуллалар дейкенелер. Барта хулалар 4 в одном. И каждый тох барта сумка, кара сумка болонсап, чехол курдук болонсап, оны ремень отдельно кетилдер. Майго кетек кахапта чанаманны кеме. Онуттон карманниктар балар ди. Ата тохтар. Бумажниктар. Бумажниктар. Бу обложка на паспорт. Курдук. Более самый минималистичный. Бумажниктар. Кара тохтар. Онтон билеңе уяга карточка угарга улуста бугаста тохтар декка. Мана наборунан атылыгын. Можно набором, можно без набора. Хадах багар хадибыт. Сахалы огордах сумкага спецзаказ ылаган додены иптер.
сахалы да. Ага. Ну, бихи бастан көрөк бүтүн нада, утышняйся гына бүтүн нада. Ну, тохтар балар, албах бай закахтар балар, кото бихил бапыт. Бихи стил бүтүннән бол батак боллаганы бихи мел хата бапыт. Бихи сөбүлөр тохпутан хата бут. Ота бәгә дигәр чугас. Буллага ди стилгәтен тоту хагыт. Ага. Онтан эссе маны таханан эһеге тон жоннор урукку сумкаларын эһиге ремонга Ага, ремонтны бут ага. Ага, бу курдуктан сумканы аглалар. Болох. Колобра. Уга хаппат сумка. Ага. Барта хаппат, иһе барта ну, бу тоста хаҗар бол бутин. Бу маны бартын земля Той дибут. бут тек каду. Ага. Бу тоста хаҗар. О, гадиктагана. Бу маны бартын земля дибут тахпат, шөйдик суян таран тахарык тахпат. Хайдак суллар тора анал тох. Бияха маны товарлар тагылык тахтар, бияха маны ресторацияны занимайся кана жандар балар. Алар алык тахтар, аны көлмәк тахтар бияха суярга. Ата бу тири болон такине хайда бап буллагаду. Бу тири ватах, бу амелион. Да. Бу материалы манда. Чугатан көндөрөккө. Ага, лон элек. Бу күрдүк балар. Ата бу ачыганы тохтарын эргер бит частарын бартын көтөрөн бараңыт хайып булады. Онтан бу иккер дитгар тохтар балар ди ставкалар Тинеме деп. баралар табыт. Маны полностью көтөрөбүт. Замагын бар тахпыт, фурнитуратын бар табыт. Фурнитурын бар папыт, хаңардан бери тахпыт. Раһардан. Бәден атын оригиналын суян таран дип курдукта. Ата маны көтөрөргө тәһә устугуй гарханы. Это уже готовый сумка болан көтөрөргө гархана хох. Просто тигерге таптыры оровнол шобунан табарга ген ол гархан хогус болас. Жөлдөбүт хиренен төттөрө тигер буллакта. Бардым ол хайыбыт. Айталлар саквояж ден сумка тигерен до ден айталлар. Саквояж особо хаячы бутсага. Тиген королик бит. Саквояж. Ага. Ата хин билдибит сумка ди маннык төгүрүк курдук. Тары. Ага, он торт тимирдахин балар батан төгөбүт. Он хаялик бит. Он тура обычный лачык бутсага. Бихо более он квадратическая тохтары. Бу, кстати, сахалы тугунан охулу тох сумка. Чапарах курдук. Ол форматынан огора да апа. Так что люди сахаки хите кинере билерен курдук. Ата новоктар, например, билбеттерен курдук сахалы сумка. Яра выраженная мен хайва апа. Так дек буту сахалы стиль туттулубут дек каду. Эн хумкаларган оттан бу оңхуктарган хамайра каны курттартан хагаста уттарай. Самырах бу эки лагата хагаста жибуттара. До Франции хандыкар порттан закаста уттара. Ол жигиттен тох папка на дипломат сумкан закаста уттара. Но мегара хамбага это. Очень странно было, потому что тох на тох тебитара очень много тохтар воров. Он хайтахтар на бардат железных вставкалах, чтобы бахна хайтан баттара не куди. Ол хан сумканы. Хандыкар профессор закаста уттара. Орин тох гархан хасата. Защита богада. Ата олус калын терейнен отчогона деген тахар бытында угагаска. На три водах 1,6 бугурдук примерно толщиналах, но хаста слойдах, 4 слойдах. Буманный слойдах, например, кош-картон барар, 4 слойдах. Замшата барар, кош-картон, сортутугар кожа барар мандык. Бу формата харар бытыр бу. Выпуклась. Выпуклась берерге тон игенелесе тири булларда. Бу тон тири халыңа тугунан кемеденери. Нана метр. Мандык бар. Толщимерден. Бу мандыгдан хайыбыт. Кемеден та. Сөп. 1,2. Мандык инструмент бар. Айталлар сумка заказ береге ханна билсебиттен күндө көрөчүлөр бит бу билген таксыга экранытыгар лука бейтин WhatsApp нөмере бу маннат эреңет суруяңыт билсеккетин сөп. Онотон интернет стимигер Лука стенди мастерской ната онук поисковикка хуруяңыт булукутун сөп. Итальянская сумка тирите имиллибитен нар бир сиринен токурьер оны көннөрө отто дебиттер. Bir siriner nar tokurger bile formadan hüterer. Kanarım körük bütünse bir химия разработка опыт, кожаный кататындар, имели бите хохканар. Бейгат разработка. Аян тахар опыт. Он производство лапыт кереме, он агалан хаях потом канарым körük bütünse. Антон бу мастерской Пояркова он без дроп 1 жетигер бар төрдүсерәскә. Онтон Лукага бәгыт хурянгыт билсеккетин сөп. Бу краскаларга кире хабебит оңорон тахара үтетинде те доктор анал калыңатар кытадындар. Ага.
Бу валаны бихи бәйбет олар бапыт, бу итальянская краскалар. Бихи манныктары эми учениктер бытыра тылыбыт. Бу киндергарten тылалар. Краски, фурнитура бартын тылыктарын сеп. Ата касудан барты итальянская тугуна химияны туттахатыбыт. Үчүгэй. Үчүгай, он самый распространенный. Ата бәгат краска оңоротту. Покахох. Покахох. Покахох, ага. Биле кытытын обработкалыр тох аянтахар битинди. Ата вот он как сайт. Кытыга бастар он бу тугар. Эти Ворсинкаларгар бастар. ворсинкаларын каян берәмдә. Гладкая горыш. Кыдатнарар он гладкая болар барата. Антон мастер-класс өсө ыйтабын дейбитен ол тугунан кепсе. Ага, мастер-класс это вот уже 600 күндүк ученик тахпыт. Билген на следующей неделе улануде Иркутск барабыт, эми турун маленький тур болукта. Онда ме кетелер. Так основном она каждый месяц в начале месяца мастер-класс готовит. Полный курс, он однодневный мастер-класс. Икки көрүңө бар да, чоңна. Ол тух уратылагы. 5 күнгө барды кирсер, касты 5 изделие кирсер, бир күннакка бир изделие кирсер деп кирдик. Тол бир күннак мастер-класска холбра мен эйха келлахпына тугу оңорорго үйрөнөбүз. Кошелёкка бар, сумкага ме бар, сумка основном опытах жанр, уже ерне жуу жанр келелер, атак новичоктор эмел бакпайлар келелер, чүйдүктө болдулар. Можно ремень орохка хеп, карт-холдер орохка хеп, обложка на паспорты. Келлахпына холбра бэям талабында тугу оңорорбу. Әдеттен программа бар болар, онда уже сұрттырады. Тон холбра 2 күннак детен да, оны 2 стокун. 5 күннак. 5 күннак. Ол онна бута бардын оңорон тахар алды. Бардыки ол программа балар бардыки сырында, оны бардын чатына көрдөрөбүн. Ну, то. Анна ме очень много основном новичоктарга хептахал. Ол ки жондар, например, бейлерин тохтарын ариярылар, албах учениктер тохтарын уже мастерской дахтар, уже производстволар айгын бар деп көрдүк. Ондан 5 күн хигер тигилден бүппәп буллагаду, эн көрдөрөр буллаган деп мындак каз бидди хардытын бу мандык тигилдер сагалылар, онуттан бейлер ситерен берелер. Да? Он в основном успей давадактарын, например, көрмөһөн беребин. Көдөрөн беребин, жедерге бар домашний заниялар болалар, тигелдер тигитин основном жедерге жибаралар. Если вдруг успей давадактарын өсө бир күн бетек потенциал. Аны ничего страшного нет. Антон эйин кытта хорусаннар, химбир сөбелерин амаларын алалар буллади. Айтылар кирелдер. Эрге натуральный тири сумка тигегат то дейбиттер. Эрге? Эрге атон туттулла хыджыбыт. Туттул тигех потенциал, но Ылха таа потенлектере. Бибебит огрон тахаратыбыт. Кожа сумканы реставрациялыр до тутага алжамыт дейбиттер. Тутага алжамыт болдоган бихи полностью заменить можем. Бихи реставрациялавапыт, кожаны краскалавапыт. Покрасить можем только края кожи, на торецтерын, сколары хаях потенциал покрасить, обработать, а так реставрация, она химчисткой не занимаемся. Ага, сөйталар, курга ат суруттарары гынабын дейбиттер. Сурьявыт? Сурьягытте, гравировочный аппараттардах беттейтен. Үйе бөлүттен эркиға сумка заказтықпын бағарауын WhatsApp нөңі заказ ылагын да ені бұттар. Олагытта. Атақтаңағын реставрациялылар да ені бұттар. Отын Лукай Петен күрдік реставрациянан кене жарықтанмат, кене ремонт де. Основном ремонт. Қағай мастер-классыны да ен ейталар. Сәнәті. Однодневные мастер-классы от 3-500 начинаются, вплоть до 14 тысяч баллов, 5-дневный базовый курс. А тут бир тыгынчалах. Ото кыдык бу эн үйрәппит тоқун мастер-класс кынан, кинлер уже тон бәлерин жалаларын арыныннар, тон кеңейге тақсықтырын. Там еще кредит можно легко хэп, сайка киренгет. Там у нас тоже сайт ахпут, он кредит, рассрочка легко хэп. Нахан шеевитте. Бәйен материал бұттан заказ ылар до дейбиттер. Бәйлері ақылыбыра тирия қалан берәлдері бит, оны заказ. Если хана говорит интересный заказ, то хаях потенциал. А так бартын бәйбит эфитин күрдік бардын. Тиригитин. Отын тоқытын материалдар кітін тұттар болы қыттет, мастер-класс кәме бардын бәйін бераған. Бартын включено. Тугуда хоқ калағат. Тугуда хоқ калағын. Бұлакуны тағыры дейбі күрдікта. Ота жа инеке бұландарын деққа тугу оңырыққын, әбетері саңа қайысқаға қолын оқын барығыны. То билген бихи реставрация хайи жабыт. Пока еще халалик бит, но хатар халалик бит. Реставрацияны хайи жабыт. Онтон, конечно же, расширение в рыхтах бит. Уже производство тонлард на рыхтах бит. Вот. Онтон онда туынан урку мебели
сыңардан сағалатын дейбдинде. Ол санаға хайдақ келдин. Тугу методтан хаян. Халтыртага мана ремонт жаман эрге тугунан стол реставрациялан карып потом нового хобилайбит. Мы решили попробовать. Хотим еще хага мебели, переделка новой мебели заниматься. Сөп. Гыддыктағына облысталанақ әбеткен, оннаттым аяр тутар үлағар стихилері бағарабын. Оннатты чөй байдық болуын үйді, әркузгай бараңғыт мастер-класскатын стихилақтық ұйтан кәләрін декпін барабын. Күтіне көрі өчілер бет бұманан ағағыз эфир бұт түміктенер, анығыз берелерге көрсек қадері.